بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. وأحذركم وإياي بنفسه ومخالفة أمره ونهيه. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Insa sanglitan iban pupudjian tuput isa-isara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat iban salam pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pilihan junjungan sin kita niyo piara sin Allah subhanahu wa ta'ala, manutupi iban manampurnai sin risala sin Allah subhanahu wa ta'ala syara' niya. Dahil hasabab ini mga umat beriman, magsama-sama kita niyo magmabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala. Infarman sin Tuhan Rabbul Alamin nasabot na tuhain doon, fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin. Suratul Dhariyat ayat kaiman. Ya'muruna subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ayah. Diaak kita niyo sin Tuhan Rabbul Alamin ha ayat ini, in magbalik fa Allah subhanahu wa ta'ala, in magtawbat fa Allah subhanahu wa ta'ala, in mag-istiqama, magtaat kanya. Dahil nga sabab ini, wajib hatiap-tiap siyulakan simbang sa Muslim, in magmabuga siya, magtawbat, mag-istiqama fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan lang si mga ulama, ha-ayat nasabot yaun infirar. Al-firaru naw'an. Amun pagbalik, pagpagoy fa Allah subhanahu wa ta'ala, magpagoy fa Allah subhanahu wa ta'ala, na bahagi parong kabahagi. Bimana manusia, na bahagi sila parong kabahagi. Firarus su'ada o firarul ashqiya. Amo na impagpagoy si mga sila. Amon tao halawm kakuyakan. Hati na nagkukugkuyag sila riha dunya, labi awlan hadlaw akhirat. Adapun inhikaruan niya tumpukan amon mga sila firarul ashqiya. Amon mga manusia halawm sin kalugian, halawm sin kasusahan. Hangkan in mga sila beriman ay kanu yakin sila. In sila yaun kiaulungan sin Tuhan Rabbul Alamin.
Sabab kaingatan nila la malja, wayroon na paguyan min Allah illa ilay. Dahil nga Tuhan Rabbul Alam buat malingkan siya. Adapun yung mga sila asqiya, iagoy sila. Dahil hakasawahan man ito pagkatigidluman. Dahil nga sabab ini mga umat bariman, inday nga mga mawdu' sing kita niyo, haadlaw ini amuna, in pagtaat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna in istiqama. Sabab in mano siya, amun 5 bay pila bulan bihayaun, kekuran sin kita niyo, amun naglulumba-lumba in mano siya, tao nagmabuga asal, tao matibot mag-ibadat pa Allah Ta'ala, iban sin tao bukon mag-ibadat, nahambuok na inumpong sila, sabab sinuno, sabab sinyaon in malaggo ibadat, halaw man yaon. Sumagawa pagtaykod simbulan sin Ramadan, napag-imano siya parang kabagi. Among tumpukan masi-masiya unti atufikan sin Tuhan Rabbul Alamin. Dahil nga sabab yaon, continue yung pag-ibadat nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Continue yung paghinang nila marayaw, pagtaat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Masi-masi nagtataat, himinang sing karayawan, masi-masi imaanib sing katan, liangan kahuskawan sin agama, kahuskawan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumpukan damit yan, hikaruan niya, amun manus siya, nagbalik sila pagkayaksaan, kakahinang nila, amuin nabiat, habukun marayaw, pagbiat. Hati kuroon baha amuin narara sadya sin panaiban hawa napsu. Amun kita niya marayaw, sumakawa wayrun istan niya rin doon hayaon, sabab wayrun day doon hayaon, amun kimutkot atawakan miyuntul yung pag-agama, nag-istiqama fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanlong sintuhan Rabbul Alamin, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Dahil di ayat ini nabagot yung mga bariman ay bimanin pagtaat sa Allah subhanahu wa ta'ala, pag-istiqama si manusia yaon. Dahil doon nabagot ha pagtawat sa Allah subhanahu wa ta'ala, mayta wayrun manusia as na ma'suman. Bukon kita ma'sum biya si mga uno kanabihan, magpakahinang kita maksiyat, magpakakriit kita rin nga mga kasaan. Hangkan in mga sila nakahinang sin kangian. Dong sintuhan Rabbul Alamin, wa inni laghaffarun liman tab. Amo yan inday nga mga sifat sintuhan Rabbul Alamin. Mangampuni pa mga hisiyusi mga yung kaampunan kaniya. Liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Amo nag-amal salih, sarta continue in pag-amal salih niya, sila na yan in panduan sin Tuhan Rabbul Alamin. Amun patudjuhon, haran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta in Allah subhanahu wa ta'ala mga umat bariman, tiyatumtuman niya in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala lirrasul sallallahu alaihi wasallam, walil mu'minin, fastaqim kama umirt. Surat Hud siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat hangga to 12. Fastaqim kama umirt. Ay pagtaat ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, haun-unan diya akan kay mo sin Tuhan Rabbul Alamin. Tibay ho ang ibadat. Amuin piaglumba-lumbaan si mga bariman. Iban sin mga sila amun iutukas sin Tuhan Rabbul Alamin tiyatandas. Amun bukon patuod in pagmabuga nila sa Allah subhanahu wa ta'ala matang. Nararasadya sila. Fastaqim kama umirt. Pagpabuntol ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, hauno-uno na riyaakan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Para kaala dakula mga umat bariman. In mano siya, kaingatan niya in para kala yawn mahal ka, atatkala kaya ingatan niya. Karihilan niya halga in para kala yung bang-aun panghati niya. Wallahi bang-aun day nga mga mano siya. Amun kaya hatian niya in kaimut-mutan sin agama Islam, iban sin ag, iban sin syara. Amun siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala rin doon na yun.
Tanto na sadya manusia hindi siya maghaman-haman. Tanto na sadya manusia yan di niya pahil-pahilun gaan-gaanon. Inday nga mga riyaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan yung pagtawad patuhan Rabbul Alamin, magkalakihan siya, tahtaju ila al-istiqama. Magkalakihan siya, amun magpabuntol fa Allah subhanahu wa ta'ala. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Amun yan, infarman sintuhan Rabbul Alamin, suratul Ma'idah. Ay pagpabuntol kamo, pagtaat kamo fa Allah subhanahu wa ta'ala, sabab amu yan in sa suuk-suuk. Amu yan in sa suuk-suuk, amun maasil din pagmabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, pila sadya rin nga mga manusia, iniano garan sintuhan Rabbul Alamin, kakulas ug alta, sumagawa na pahil-pahil niya, wala niya karihilan halga. Amun magdaratong-datong na biyayaon, magtutulak na in mga sila, amun ianu garan sin Allah Ta'ala, alta, iban sin tawfiq, hidayat, yunay nila inday nga mga sin Islam, amun yung pagnaik haji, habok iniday nga mga magtaat ka fa Allah subhanahu wa ta'ala rin nga mga diyaakan niya. Pila rin nga mga manusia, inhalawm sila kamong haya, sumagawa, wala nila yad tukerihilan, halga, napahil-pahil nila. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Sumagawa yung parakala, yan dakula, hadarat sintuhan Rabbul Alamin. Buat malengkan amurain mga sila nagmabuka fa Allah Ta'ala. In Quran mahamulliya. Amun na yan, in Quran, amun dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala, paummat si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalam sin Tuhan Rabbul Alamin, amun alamiya, sa taas-taas, amun na yan sa taas-taas darajat, sumagawa, di kaingatan, di, kana naman sin manusia in kahalgaan niya yan. Hangkan mga umat beriman, wajib sin tiap-tiap manusia in pagpatumtuman niyang ginhawaran niya. Amun magpabuntol, hadiya akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban mag-istighfar, magtawbat patuhan Rabbul Alamin. Hangkan in pag-ibadat ini mga umat beriman, amun maasil sin tiap-tiap day nga manusia, subay siya rin doon nabaggot. Amun pag-istiqama, iban sin pagtawbat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan na sin ayat sin Tuhan Rabbul Alamin. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin. In pagtag-ipon pa Tuhan Rabbul Alamin, dahil naman haamuin kaakil walid mo. Amun kaya hatihan mo insyara sin Allah subhanahu wa ta'ala. In ini kawajiban sin mga kamaasan. In tarbiyahon nila in anak nila. Hasupaya di makasulit pang madto pa amuin. Kabayaan sin Iblis. Sabab maaw na adlaw kiyamat in pagsusun. Susunan ko sin anak mo, may ta siya nabihayaw. Bukon in pagtarbiya, pagpabuntol mga umat beriman, pagkaanakan. Amun hirol mo na sa diyeng katan, kabayaan niya. Atawakan mag-take advantage ko lang mo hirol, kuy ubos ko in alta ko, sabab ako rin magkapunyahan. Kimangiin niya sin mano siya biyahad to, sampay din niya mahasil. Inday nga mga uno-uno karayawan day doon na anak niya. Naam, hangkan daray doon hayan magniyat, atawakan day doon hayan in maal, in makan, kita unsin Tuhan Rabbul Alamin. Hangkan wajib patiap-tiap beriman, siulakan, sinbang sa Muslim, incikon niya niat niya. Incikon niya niat niya. Wasiyatan niya, ingin hawabaran niya. Magpabuntol hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, magtaat kaniya. Sabab inmano siya, amun miyama kada adarat sin Tuhan Rabbul Alamin, miyama kada syara sin Allah subhanahu wa ta'ala, amun nabilang sila. Dahil nga mga bariman, inya umpiag makuyag sin Tuhan Rabbul Alamin. Pag makuyagun kau, ya kau bariman, wa may ya'mal minas salihati min dhakarin aw untha wa mu'min, falanuhiyannahu hayatan tayyibah. Isyusyon naghinang marayaw bang sa usog, iban simbang sa babae, yawag na sila sin Tuhan Rabbul Alamin. Isyon naggulal kanila, Tuhan Rabbul Alamin.
Bilang na kau sin Allah Ta'ala in ikaw yan bariman na. Nabang kau bariman na, bilang na kau sin Tuhan Rabbul Alamin di kabuya dunya, falanuhiyannahu hayatan tayyibah. Tanto yung mga bariman, buhiun na sila sin Tuhan Rabbul Alamin. Dilan siya kabuhianan da hindi ha ini ha dunya. Amun kabuhianan marayaw. Hangkan sa mga bariman, yung mga sila bariman, yakin sila. Intiyo iban sin mataud, amun rijiki kanila, kakaroon nila sabab inyaon, dar alfana. Dunya hulaan magkalanyap da. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Allah subhanahu wa ta'ala, nagdirihil kanila, tupong-tupong kanila, in budget nila adlaw yun, may ta sila hanggawn pa. Tanto yung mga manusya, hindi na sila hanggawn. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Naam. Ang kani mga bariman, minsan tiyo-tiyo. Magsyukur sila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan in kaajayban pa mga sila bariman. Amo yan in makaajayb pa mga sila bariman. Ang kanlong si mga ba'du salaf na kauna, bang sadya kaingatan, law ya'lamul muluk, o abna'al muluk, ma nahnu fih, lajadalun, lajaladuna. Bang sadya kaingatan sin mga sila barkanan, sin mga sila amun king, ayun si mga kaanakan nila, inhal si mga bariman, di makna di makaligap kanila, di makasusa kanila. Inday nga mga kasigpitan, di tanto na sadya lang na, amun di lang sila punishment si mga ulo si mga kanong Quran. Amun na hal si manusia, hangkan lang si mga ulama, bukon in pag-iyanon amun kakuyakan as-saada, amun yaong kau hakawasa mo yaong kau haalta, bukon. Yanday doon hayaon, amun yaong kau nag-istiqama fa Allah subhanahu wa ta'ala, yaong kau nag-ibadat, imihinang sin pagtaat fa Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin imaanib sin katanliangan. Amo yan yung mga bariman. Hangkan hanaza sakratal maut. Dilan sila sin Tuhan Rabbul Alamin. Di hadunya. Innal ladhina qalu Rabbuna Allah thumma istaqam. Fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah jazaan ma kanu ya'malun. May tay mga bariman. Amon nagpabuntol sila. Miyagad nagtat Allah subhanahu wa ta'ala. Anong kakuyakan? Sabab kaya kahagad nila in ayat sin Tuhan Rabbul Alamin. Bunaltod in mga sila in akin nila in Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan na mo. Ampa sila miyagad nagtaat sin katan tibayhuan. Karayawan. Katan liyangan sin Tuhan Rabbul Alamin. Iyan iban nila. Wala khawfun alayhim. Wayroon na kabugaan nila. Wala hum yahzanun. Iban wayroon na kahanggawan nila. Kasusahan. Ulaika ashabul jannah. Sabab masuko nila in sulga sin Tuhan Rabbul Alamin. Jazaan bima kanu ya'malun. Tumbas ha mga naghinang kaniya. Pila sadya day nga mga ummul. Amun limabay. Hawayroon mo na kialimatahan. Amun asubuhon ko sin Tuhan Rabbul Alamin. Haadlaw ka na ka na. Hangkan kakuyakan si mga sila bariman. Amun wayroon nagbati laon. Limawag sila sin iman nila. Limawag sila sin mapanon nila. Hay kakusog sin ibadat. Hay kakusog sin pagmamuka nila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan, inday nga mga karayawan. Amon maglundang panon kaw, mag-istiqama kaw, magpabuntol kaw, lumag kaw sin iban. Iban sin day nga mga wasiyat sin mga ulama. Amon doon kaw ha ilmu syar'i. Amon subay kaw humarap. Subay kaw umulin maun pa kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pasunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya ko rin makapuklas. Sin pag-iyanon istiqama, sin pagpabuntol, pagtaat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab imano siya, bang aung panghati niya, mapinig niya in bainal halal wal haram. Antara sin haram iban sin halal. Way na bihayan tumaud, day nga mga uno, day nga mga social media nagjato. Sabang aung panghati mo yan, di kau makauno yung makasuok mo pasubahat. Damik kaya na sabab sin aung panghati mo, di kau makauno. Di kau makahinang sin mga bid'ah.
Dahil nga mga akida sahiha. Maharap mo yung kaingatan mo yung syirik, kaingatan mo yung pagtawhid. Hatiranan yaon makadifa kayo. Hatiranan yaon makahun kayo mo dahil nga uno. Dahil nga kalaungan. Adapun in mga sila, amun wayron panghati, hapangatod sinsara, butara sila. Intaw takapanghati, amun wiyajib sintuhan Rabbul Alamin. Bukon dahil doon na yun, amun wajib na katan, sumay kumahin ng alim. Bukon, sa inwajib dahil doon may nang kaualim, amun pagsambayang. Amun bangkaw initajir, bangkaw businessman, sumay kumahin ng alim dahil doon na yan, napakaradyaan niya. Na, sumagawa, bukon dahil doon na yan, amun required katan, mahinang uno, mahinang dahil doon na yan, alim. Naam, sumagawa, di iyad di kakauno. Bang mahinang na imano siya katan, ulama, ampa sila kima takhasus. Hati niya, amun, nangadji sila sin agama. Ampa sila kima, sin amun tartan, turay doon na yaon. Hikapag lagi sin agama, masi sila yan, amun kimakawa, sin pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Masi sila yan, amun nakakontribute pa agama Islam. Amo yan in kabayaan, sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ni mga sila jahil, wayroon tindukan nila. Wayroon istan. Namo yan iya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amun susungun zaman. Amo na yan in alamat sin qiyamus sa'a. Amun sampay wayroon na magpitwa rin doon na kauman yan sampay, magpitwa mga tao jahil. Fadallu wa adallu. Malawong na sila, makalawong pa sila. Namo yanin mga firqa sin mga uno, sin mga sila asqiya. Amun nagbalik sila pa uno, papagmaksiyat patuhan Rabbul Alamin. Subay sila patumtuman. Subay sila magmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtumon nila yung pangumulan, tiyo-tiyo da. Haupo da kuman. Inday nga mga iyadlawan, timaykod kayo mo yan, magsusuok na kau pakubul. Magsusuok na kau pakubul. Hangkan imano siya, amun taw askiya, mga iyo patuhan Rabbul Alamin, hatta idha jaa ahadahumul mautu, qala Rabbi irji'un. Ya Tuhan namu, pabalik ka ako. Mga iyo request patuhan Rabbul Alamin, qala Rabbi irji'un. Sumagawa, di na magmumpat. La'alli amalu saliha. Pangayo niya, trip niya, sadya yan, tuangan-angan niya. Sumagawa, bang siya pabalikon, mari magbalik na siya pagkainasin. Magbalik na siya pagkakahinang niya, amun maksiyat patuhan Rabbul Alamin. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, wa mi wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Di natud sila. Pabalikon sintuhan Rabbul Alamin. Hangkan makaminsan di mano siya magkamatay. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla inna kalimatun huwa qailuha. Amo na yan tuwin la si kapamong niya. Di na siya pabalikon sintuhan Rabbul Alamin wa mi wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Hangkan mga umat beriman, in mga sila nag-amal salih, di tuod sila siksaon sintuhan Rabbul Alamin. Di. Amun nagdarana na sa sakratul maut, imagine nun mimano siya, diatungan aramala. Diatungan aramalan pamoy comfort. In taon nagtitikboard katanyan, bukon nila unon. Bukon nila amun pag-amahan, atawakan badsiyatun. Uno bahain parasahan mo, amun hawak to kaw yaon, nagdarasim musiba. Amun patumtuman kaw sin pagpatumtum marayaw. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana. Amo yan in pangdaakikato tayo sin sara. Dia din nabain Allah subhanahu wa ta'ala nagpara malaikat. Amun yaong kaw nagdara, sinaza sakratal maut, nagdara sin kamatay. Amun mukto nin napas mo, aun kumumfort mo kay mo, humupo kay mo. Iban agi kay mo, alla takhafu wa la tahzanu. Ay na kaw mabuga, ayaw na kaw maanggaw. Wa abshiru bil jannah. Allahu Akbar. Amun pag makuyagon na kaw sin sulkay pakita sin Tuhan Rabbul Alamin.
kuntum tu'adun. Amo yan inday nga mga jaza. Si mga sila naghinang marayaw. Amun wayron sila miuklas. Minsan panaunuin parakala. Hipo sinta tandasan. Sumagawa masi sila nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Masi sila nag-istiqama. Adapun in mga sila asqiya. Wajib desab sila patumtuman halaw kay in sila. Amun masi yaun tiyatandasin Tuhan Rabbul Alamin. Amun yaun sila nagmamaksiyat pa Tuhan Rabbul Alamin. Subay nila tumtumun. Subay nila tumtumun. In dunya, darul fana. In dunya ini magkalanya. In kaya na naman mo biyayaon, alam ko maksiyat. Wayroon din nga mga maksiyat. Amun tibayhuan maksiyat, buat malingkan magsusunin manusia. Pagsusunan ning kakahinang niya yung may ta niya nahinang. May ta siya nakapamuno, may ta siya nakapanakaw, nakapangzina. Pagsusunan ka tani ng mangi. Sumagawa bangkaw naghinang marayaw. Bandingon mo. Amon masub kaw himinang, simpadakala yaw. Sabab kaingatan mo inday nga mga marayaw. Kakahinang. Sartay mano siya lumut kay mo sabsin kakahinang mo yan. Sumagawa inday nga mga nagmamaksiyat. Lumayo imano siya din kay mo. Lumayo kay mo. Yafirun. Lumayo din kay mano siya. Sabab maksiyat yaw. Adapon yung kakahinang marayaw. Masub imano siya. Amo yan inday nga mga patumtum katutan niyo. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya tumtuman ni mga sila bariman. Tinambok usog miyad to pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat na ngay wasiyat. Amun kahimut-mutan kasampunan sin agama Islam. Unin niyan kana sin Nabi sallallahu alaihi wasallam para kalada. Qul amantu billah thumma istaqim. Sumagawa pa mga sahabat, pa mga sila ulama. Iabutan sin na idrak nila yaon. Iabutan sin pikilan nila malagbo para kala. Iyan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pamuk usog yaon. Amun pag mabuka ka Allah subhanahu wa ta'ala, pag iman kau kaniya kahad kau Allah subhanahu wa ta'ala, ay hinang kau singkatan dia akan sin Allah ta'ala. Layo kau singkatan niya ni ba? Pila sadya rin nga mga bangsa bariman biyayaon. Nag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumakon yusa haram. Yusa haram. Kaya nga tanriba. Makalamot ba ako pag istiqama rin doon nag-ibadat. Iyan sintuhan na bulan. Inna salata tanna anil fasya wal munkar. Bunato din sa bahayang makataga. Makalayo ka rin nga uno rin nga maksiyat. Sa iyan na ka masibima na wayroon nagmumpaat kay mo rin doon na yan. Impag iyan uno. Amun sambayang pagtaat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Pila rin ang mga manusia. Hangkani manusia, amun di sila magtawat pa Tuhan Rabbul Alamin. Bukisan na sila sin Tuhan Rabbul Alamin. Hatta wa'in ka na fi jawf. Minsan pa kau yaw na jawf, alawang simbay mo. Amun dilan na kau sin Tuhan Rabbul Alamin. Kaampunan. Amun tiyabunan na kau sin Tuhan Rabbul Alamin. Hasupaya sadya kau kabaakan mo mag-istiqama kau fatuhan na taat kau kaniya sumagawa. Wala mo rayad tuhinang bukisan kau sintuhan na bulan. Sipugunda kau sintuhan na bulan. Biyarin na hadlaw akhirat. Biyarin na hadlaw akhirat amun bukisan na sintuhan na bulan. Yan to katan na kari-record in katan kangian. Amun iyan sintuhan na bulan ya ibadi. Hadith Qudsi. Innama ya'malukum uhsiha. ثم وفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Amuni pakita na sintuhan Rabbul Alamin dayno. Pakatan manusia. Amuna inilaw ng amal ibadat niyo. Isyusun kabaakan niya marayaw, magsukur siya pa Allah Ta'ala. Isyusun kabaakan niya rukayng dayng hadto at inamangi, wayroon susunun niya wat malingkan, hindi nawabaran niya. Kuno pa ko magbalik fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amun abutan na kau sin wayron na kaampunan doon kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mabilang ko rin nga mga askiya amun matan. Mamarahin na yung mga sila yato. Siksa sin Tuhan Rabbul Alamin. Pamintang ang kato tanim. In mga barkanan hinda Fir'aun.
Hinda Qarun, hinda Namrud, katanya tu siksa sin Tuhan Rabbul Alamin. Sumagawa biyahayan. Hangkan aun a'da sin mga sila nag-istiqamah. Subay aniban sin mga sila amon nagpabunto nagtatat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Labi-labi na uno as-syaitan. In syaitan wayrun hinang niya rugain bot malingkan manglawng katutan. Inna syaitana lakum adu fattakhidu aduwa. Bunato ni iblis kuntaran yung matampal lasas. Biyanta kamu yan fattakhidu aduwa wajib sin kamu subay nyo kuntarahu. Mayta innama yad'u hizbahu liyakun min ashabis sa'ir. Sabab inhinang na rin di duty ni riha dunya. Manawag-tawag siya pamano siya. Hasupaya aun hawabaan niya. Bukon da ko mahinang uno. Amun mahinang niya ko nakura sin iblis bukon hawabaan da ko bibiyan da ko. Innama yad'u hizbahu liyakun min ashabis sa'ir. Supaya mabaan niya. Amun iban siya siksaw. Ang kanin iblis wayruun kawasa. Wayruun sultan. Wayruun. Sumagawa amun mga sila. Wayruun daydun kanyin pag-iman patuhan Rabbul Alamin. Wayruun daydun pagtaat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Nangkan mga bariman. Wasiyatan sin kita nyo tiap-tiap. Siyula gandeng hamano siya. Amun patumtum kato taniyo. Subayad to ang gautaan sin tiap-tiap manusia. Hipangayo niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaluramayan siya tumaptap dahin doon hayaon. Amun tumutog hapag iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hatiranan siya karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amun mga sila wayroon nagbati law pag ibadat patuhan Rabbul Alamin. Kaya ingatan nila inya untong basan da sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di iyad kauno kanila. Di hika lipara kanila. Bang sila taka-alta, bang sila taka-kawasa. Hatat kala yun day doon kanilang pagmabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Masi-masi sila rihilan tawfik sin Tuhan Rabbul Alamin. Adapun in mga sila nagmamaksiyat pa Tuhan Rabbul Alamin. Sahingga in sila ri magbalik. Amo in magtawbat pa Tuhan Rabbul Alamin. Siksaon da sila sin Tuhan diha dunya. Labi rubaan hadlaw akhirat. Mayta. In Quran limpal sin Tuhan Rabbul Alamin na pagsiksa pa mga sila. Amun naligap. Duwain siksa kanila. Hasabab sin naligap sila. Hatiranan naligap sila yaon amu yaon ni kaya siksa kanila sin Tuhan Rabbul Alamin. Kakitaan may manusia. Amun tinunay sin ibadat halaw sin ligap. Timunay sin ununo pakaradyaan ligap. Bima na wayrun day doon hayaon in ka ikhlas. Wayrun day doon hayaon tuma'nina. Wayrun day doon in khasya. Wayrun day doon hayaon. Angkan kalagihan simbar iman. Amun pindahon niya un pabuntulon. Hasupaya sila makalamod dito tuha ayat sin Tuhan Rabbul Alamin. Murah-murahan mga bariman. Mabilang kita niyo rin hamanga sila amun kiyaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan kita niyo amuin. Pataptapon sin Tuhan Rabbul Alamin. Pag istiqama kaniya. Sartahimin ang deng hamanga ibadat. Lumayo deng hamanga liyangan. Aqulu ma tasma'un. Wa aqulu qawli hadha. Wa astaghfirullah li wa lakum. Faya fawzal mustaghfirin. Astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المؤمنون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون mga umat beriman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagpatumtum pa ummat niya amun patumtum hasupaya sadya sila lumba-lumba maghinang ibadat. In patumtum sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pa ummat niya amun pangummulan sin ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam haupu dakuman. A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalik. In pangummulan sin ummat ko lang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith sahih. Doon da kumanhaantara singka numan sampai pakapituan. Daing haka numan pakapituan.
Tiyo-tiyo da kuman magdablay-dablay pa mga hanggat tuslo mawira hindi tuhad to inya tubunus sa tiyo-tiyo da kuman. Yakaw amun nakaabot pa pangumulan yan. Sampayin Nabi sallallahu alaihi wasallam habuk hadis patumtum niya amun kamatauran umat niya magkapatay ron na pangumulan katluan. Way nabihayan tumaud mga umat bariman. Way ron nabihayan tumaud day nga mga umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam amun katluan, kaingatan sin kita niyo. Ini alamat, in subay na in tiap-tiap dahil hamano siya, sikun niya, in ibadat niya. Sabat Umar ibn Khattab radiyallahu an, hasibu anfusakum qablan tuhasabu. Bista-bista niyo, in ginawabaran niyo hari, parumatungin pagbista. Wazinu a'malakum qablan tuzana alim. Timbang-timbangan niyo, in ibadat niyo, hari parumatungin adlaw pagtimbang. Sa baadlaw kiyamat, hiri-hir sintuhan Rabbul Alamin, wa in kana mithqala habbati min khardalin atayna biha, wa kafa bina hasibin. In pagtimbang nga adlaw akhirat, mga umat bariman, minsan pariatom yung biahanglop, itunay da sintuhan Rabbul Alamin, mamarahina, intitimbangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mamarahina. Hangkan in mga sila halutudyan, suway sila magparayaw. Bang sila amuin nagbibisnis, suway sila magparayaw. Sabab maaw ning pagtimbang nga adlaw kiyamat, bang kawayroon nagparayaw. Sim pagtimbang mo riha dunya adlaw kiyamat, hisabon da kaw. Hisabon kaw. Salta isyu-syu in nagpabuntol, isyu-syu in amun nagkontinue sing kakahinang ibadat niya, siya rayan in magkapunyahan. Bukon dahin doon in hadith in Nabi sallallahu alaihi wasallam, itlak na rin doon hayan. Amun magluba-luba. Wala ni aliangan day doon hayon ni magluba-luba. Sumagawaon day hamang amal ibadat. Kalalasan sintuhan Rabbul Alamin. Ahabbul a'malu ila Allah adwamuha wa in qalla. Amo yanin kalasan sintuhan Rabbul Alamin kakahinang. Minsan siya tiyo-tiyo sumagawa continue siya. Bangkaw amun pila limabay yaun karayawan. Sa laggo-laggo. Hihinang murum adlaw. Ayaw mo haramay ginhawabaran mo himinang. Amun kontinyuhon mo sa hingga yaun kay min karayawan. Yaunin kakulasog. Yaunin daing hamangat. Yano gara kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amun pagmarayaw. Doon nakamad diya. Bukun ni si Sarisway na alta ini katabang. Kakahinang makadistribute o makakontribute ka uno karayawan. Amun himamparo ko sing Quran. Nagpabuntol ka rin doon hayan. Nagpatutog ka rin doon hayan. Madauhat mo yung karayawan. Bang inyat mo yan karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sibo dahin ikaw naghapal, in nagpahapal, in katan, uno-uno na. Amon si mo support sin karayawan. Amo yan sila yung pag-unay-unay yung sintuhan Rabbul Alamin. Salta pataptapon dahin doon kanila yung karayawan. Pataptapon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi lupa na hadlaw akhirat. Murah-murahan mga umat bariman. Amon parihalaon kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala rin kataan kangian iban sin patutukon kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala pag ibadat sampay na sadya kita nyo amun magbak lumuy kita nyo palupa kunod halom rahmat halom ulong kato in Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'imaha wa na'udhu bika min sakatika minan nar Allahumma ruddal muslimina ila dinihim raddan jamila Allahumma ruddal muslimina ila dinihim raddan jamila ya akramal akramin اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم إننا مستضعفين فقوينا يا رب العالمين اللهم إننا مستضعفين فقوينا يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا الذين يجاهدون لأعلى كلمتك يا رب العالمين اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم انصرهم على أعدائهم يا أكرم الأكرمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عز وغفر يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.